jutro, dragi gledalci, to jest slušalci. Vremenska prognoza za danas i za sljedećih 64 dana, ali za danas uglavnom. Biće vruće. Biće dosta vrućo, stoga skinite deke, obucite se dobro. Biće temperatura oko 30 do 35 stupnjeva Celsijusa danas. A možda bude i do 40. Ako su govorili ne znaju, a u najtoplijim dijelovima dana kažu da će biti i do 50 stupnjeva Celsijusa. To je mnogo puno. A u najtoplijim dijelovima dana kaže da može biti i do 60 stupnjeva Celsijusa. To je mnogo puno. A u najtoplijim dijelovima dana može temperatura doseći vrijednosti i do 70 stupnjeva Celsijusa. A u najtoplijim dijelovima dana može temperatura doseći i vrijednosti od 80 stupnjeva Celsijusa. Može temperatura doseći i do 90 stupnjeva Celsijusa. Mnogo će biti vruće, pazite da vas ne sasuče. Super!